tala fo tala yo VAIFANUA a le Samoa Entertainment TV i le whai ungola nei vai aso. E ui e lua i tū malolo o awa no fo il palemene i le taimi nei. Pe ta e na altasi le palota la ititi le ufa la ulo mai il kumsino fa inga palota le fionga tu le afuatu ia filolo John Stanley. O le palota a le tū malo sa fatatasi. Le ua mautu mai lona taimi ta pena. Amatatu le so no Februari. Le masina fou le aso forai leo le vai aso fou. O na fili sui tau vā mai le iwa i le tai au i le wha i le fiafi. O sui atoe wha au i tua wa ato wha iai le aso sfulu au Februari. Masau ni ailoa mo le palota mua le aso lulu. Lua 5 o Februari. Ai aso folai le lua fitu le palota la ititi a le itu malo sa fatatasi. O le itu malo lea e to lua na sui o le li maltuma i ta iwa umona momoli i le vaenga wha upufai e le fas. Peita o whainga wha vai e le fas. E na le tasi lava lo la tau sui alo i e tau vā mai lalo. O le fua le wha tua i le tua Samoa o tasi. Ai le o vā o i ai fina ngalo sui tau vā e wha awawa i lava o na tau vā mai le palo tala i titi. O le tu malo vai singa no lua, leisi tu malo lea wawa no ai lona no fo i le palmene ina ua wha maa vai le fionga motu pua ahene mai i le avea ai masui tu toa tasi. Talu le fina ngalo lo nai tu malo, ia wha se e ane ile malo po le fas. Wa mai amamoli foi e lo nai tu malo ile fas, le ta mali i matali alo ia ele taitai. O le mana ongo le tu malo vai singa no tansia lea i se palo tala i titi alo nai tu malo e whaia. O le lato sui lava lea, mai o le isi lea minista lango mautinoa le malo, pe ato e foi atu i le pale mene i lalo o le malo filifilia. Ai mo le tu malo sa fatatasi malana palo tala i titi i le aso lua sulfitu o Februari. Ua mautinoa le no foia o le no foa lona i tu malo i le toe fo iai o le palemene i le mauta i le masina o mati. Ai se mele whaafonga i sa vaenga o le whilo i ngā tu stala ma le fionga i le minista o tupe i le whaatala noina o le fsoswani pol whaamunianga le o whaisao whanga le nupi wha e tāpena i whanau ia onga. Samoa o lo o maua mai le nei whasalaunga. I tawhatafa ane le tamaita i ofisiri o le tato whaputu ngā tupe nupi wha. Ia bi ian le tua nei tai au. Ia mai tau watu ia o le aso wharaile o le aso whamai ai ia te au fo i nei vai aso. Ia bi ia le tua e ui na lolo wale tau. Ia o lo mai tau atu lava lo ato mai le tato wa senga o le autu stala. Ia ai aton we o le aunga o aute o le nei wha lau i loa. Ia o le wha lau i loa ina o le tātou tului. Wha mea alofa mo le au kaisa panga. Ia e fua lava lea. Ia mo le tāpenanga o alo ma whanau. I le toi fo i atu ia o onga. Ia e wha ai loa pēr. Ua wha maonia le wha i unga le tātou komiti whatonu. Ia malpulenga le tātou whaaputu ngā tupe nupi wha. Ia le tului wha me alofa. E wha pasene mo Januari lua ono. Ia o le wha maalo singa le vaenga mamau le tātou a whaaputu ngā tupe. Wha manuia nei. Ina ia wha mausali nai wha manianga mo tai au. Ia o le manu lauti ma le vaenga mamau le tātou whaaputu ngā tupe. O le nei tului wha me alofa. E feso soani mana onga vave o ainga le tāpena ina o le toe e ai o whanau ia onga. Ai tu mau pēle malosi ma le ngā whatia o le whaala potopotonga mo le lumana. Ia o lo o matai o lo mai tau wina le mana o mia tele mātua o le se leni vai tau le nei. Ai amatali ai o le whaoluina o whanau ia onga ia po tātou school enrollment. Patawina o fuaonga ia mais tūlanga. O le au whai o le whamanianga, ia o le tau au whai o le whapasene tului whame alofa. E whaasfuto miliona, 5 se lau walu su whaafe, iwa se lau 5 sfutasi TALA. Ia o le fesili pe whawhea na tongina po le tātou payment process. O le atu ina sao atu lawa le tātou whapasene lea, e sui whai sauwhanga. E ala le se leni po le tātou cash pay out.
Ia o latou fo'i ai lalo ifo 5 TALA le whaamanianga ia o le atu sa o le ai vai ngā tupe i lau sauwhanga. Ma o le a mata whaamatu le tului whaamea alofa i le aso ngafua 2 Februari 2021. O le atu tala atu le whaonga ina o le tātou NPF apps po le portal le itu la se fululua i le vailuanga le po le asa mua Februari 2021. Mo sui fai sa whanga lo iai ia ai tālaftu ua. O sui o lo iai ai tālaftu ua. Mai ala tau no ngā tupe e whata VAIFANUA, ta vale, po fale, i lalo tu la fono nupi wha. Po tato ai tālaftu ua leo wai 5 tu la fono. E wha malulu watu. E le maua le nei tului se leni. Ai ole atu sao. Po le alfa o ngā ina i te tongi ai ala tau ai tālaftu ua. Vai taimi o nei tau sanga, e tolu masina, e te tala ina ai le nei whaamanianga. Mai whaangata i le aso tolu sifulu a perila lua ono. Ona tu uina fo i lea i te tonu o sauwhanga sui fai sauwhanga. O le atau fia foi i a tātou short-term loans, moni vai aso se lua, a o whaanga solo le te tongi ina atu le nei whaamanianga. Tūlanga i whaamaumaunga i tātou whaitupe po tātou bank account details. E whautua ina le mamalu o le au whaisauwhanga, e siaki ma whaamaonia lātou whaamaumaunga i whaletupe, ina ia mautinoa o lo tutusa ma whaamaumaunga tātou nupi wha. E te tau fo iona e whaamaonia o lo te tala pea e whaletupe lea teu ngā tupe, a e te lei o meal submit pattern o le poto mo lau whaamanianga. I al whaonga aina o tātou NPF apps, po le poto li lunga o penga te whailangi. O lo whautua ina pea sui whai sauwhanga uma, ina ia le stala, ma whaonga le NPF poto, mo le tausanga ina o le tului whaamea alofa. E na o le paule o le awala e whaamatu wa tuai le whaamanianga. E au noa ma le tumutumu mai le tātou official nupi wha. Ia e whai ma sui, ia ma fonga fo le fionga le pāle mia ma le kāpeneta. E mo moli le anganga le whaaftai tātou whai sauwhanga uma, mo la o tau lango. Whaaftai fo le fionga le teitei fono ma le komiti whaatonu. Ia e mai se tātou au whai ngā luenga nupi wha. Ia wala ai le nei tupe wha mea alufa. Ia ma le wha alo. Mulipola analosa ale molio o. Ai tala tuliloa i le lipoti whaaltausanga o Iuni lua o lua 5 le utos, po le Unit Trust of Samoa, e 2.10 miliona le alfa ingoana tupe maua whaasili. Ai o tufanga le unit e tasia valu sene. O le au te lenga o le tufanga e se fulu 10.5 miliona. O le alfa inga o whaapoponga i teo ngā tupe sfutolu 10.5%. Ai leo whainga o teo ngā tupe teo whaafai ngā ruenga e tolu se lau 3.8 miliona tala. I leo whainga o me to tino maoti e lua se lau 5.8 miliona tala. Au whainga o sui whai unite e ono a whe valu se lau 5.5. O sui whai unite i Samoa iwa sulfa pasene, o sui whai unite i atunu umamau e ono pasene. Sui whai unite i Samoa, o lo numera sili ai, ia sui whai unite i upolu e valu sfulu iwa 10.5%, ai o savai ia iwa 10.5%. Sui whai unite ma ia tunu o mamau, o lo numera sili ai New Zealand, e 5.5%. So atuai Australia, Amerika Samoa, Amerika, Hawaii, Fiti, Matonga. Tala na yo VAIFANUA le Samoa Entertainment TV le stona e manuele alo atile sa pati.